Hello my people, this is your boy Inos D on Skills on Drama. Here we back. Today noneho ibyo tubafitiye ni umuriro. Fire. Dufite abakobwa beza cyane. Ubu ngubu ngiyewe nanibuze neza neza. Hello. Hello. Akwitande. Umutoni wa Seven. Inde? Umutoni wa Seven. Akwitande. Liliane. Inde? Liliane utajoga. Okay, Liliane uri mwiza. Murakoze. Ese iyo umuntu akubwiye ngo uri mwiza uba wimvute? Barumva hari utuntu tunzamutse. Uri kunyumvira? Muto. Imeze bite? Sawa. Uri mwiza bya hatari. Murakoze. Ntago ari copy paste. Yego. Okay, iyo umuntu akubwiye ngo uri mwiza uba wimvute? Nyine mba numva ari ibintu biri aho ntabwo njya numva ko birenze. Wumva ari ibintu biri aho? Okay. Twagiye. Ikibazo cya mbere. Ndagira ngo mumbwire umutima w'umuhungu sibyo? N'umutima w'abakobwa. Ibyo bintu biba hamwe? Cyangwa ntabwo biba hamwe? Niba bitaba hamwe, icyo umuhungu kiri he cy'umukobwa kiba he? Ntabwo njye ndumva bitaba hamwe. Ntabwo iba hamwe. Umutima w'umuhungu uba hehe? Ushaka iburyo. Hehe? Iburyo. Okay, wowe urumva umutima w'umuhungu uba hehe w'umukobwa akaba hehe? Njye nzi ko imitima y'ibumoso. Ubwo hose yose ushobora kuba ari mitoya. Yose ibumoso. Okay, ikibazo cya kabiri kabisa ariko mbere yuko dukomeza share, subscribe and comment ni ibyanyu. Ikibazo cya gatatu. Ese uko muri babiri si muri inshuti? Yego. 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 Okay. Bibaye ngombwa yuko sibyo muteretwa n'umuhungu umwe kandi mugasanga mwese muramukunda. Muri mwebwe nde waharira undi? Namuharira. Wamuharira? Yego. Wowe wamuharira? Oya ntabwo namuharira. Ndumva hano ibintu bitoroshye kabisa. Ibintu ni hatari kabisa. Wo muri comment urambwira se ari nkawe byagenda bite? Okay. Akabazo kanyuma ndagira ngo babaze akantu gatoya. Iyo uvuze drink ese wumva iki? Numva kunywa mu rugero. Kunywa mu rugero? Yego. Okay, iyo uvuze drink ese wumva iki? Njye drinkless mba numva nko gufata wenda ibintu bishya cyangwa se ukanabireka. Ukabireka. Okay, asante kabisa mwakoze kuza. This is Inos D on Skills and Drama. See you again.